Sini Tripura tabu je samtang tonai rok tabu Tripura land sanai kerja, kita Tripura land sanai bekerja. Ingke kabang ma commitment no compromise kerja, last fight kerja, macam fight no sini kumulung eba MDC wo sini Tripura sekarang unno ini bagi je, babe pasta bosor semukha, besul jorati develop mukha awo bo, jotono saya mano, ke kurang mo aro botanya kok sini banglai tu musar baisat. अभी तक पैसा हमारे टीटीएडीसी के स्टाफ के लिए या जो स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेड हैं टीटीएडीसी में उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा, बात किया, लेकिन अभी तक कोई वजह नहीं देकर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज नहीं किया है। Tabuk sosial media taku Goutam dewarma kok market pirsa ke viral engtongo tangi henka Kokborok ni resap kereng Goutam dewarma latni salo BJP party join khalakya eba BJP party hapka o kokno khnai kebama tiprasa luku brain saja ke angi social media jatre chatke salai tomni nukjaka Piaba taku Goutam dewarma tangi BJP party hapka o kokno te khok bajang sal khnarka ang 5 bosor jorati buino brain bisas khlai logiru tongka Day of passport sorot Tipralan and greater Tipralan kok mungsa kerke soto kemasak salprumno compromise khaimang se jora lairi tongka sudu amsik sini Tiprasarone mungsa develop engman bo gerui Pula je tongo tabu bo Datino huta kok simi ek lai khorste khorsana mazrai berlai tongo and Tipra motabe BJP party akini simi alliance thancha angsak se a bagi angwan sugina ka tabu BJP party habino thansa ke topane bagi samung tana nei taku Goutam dewarma bisiba romu Tipra mothani samung tamarono sajaya hamya hani kok sai miani salon BJP party o hapmani nukjaka Abuni darti kebama tipersa luku taku Goutam dewarma no tabuk sajaya shit Lobi rang be paisuku nei jatra satke salai tongka Day je BJP party ni leader tonero kakar eba di Tripura song henke taku Goutam ne blackino sajake BJP party o welcome eba lamsukino kok kesarka buskang saljora Usha dewarma bahano BJP party phane hine tangi hinba taku Goutam dewarma ni logisong engka bukuk Usha dewarma abagi busai je BJP party hapka hanke Bihik bo buskang saljora BJP party Datino Hapnai hine kakar eba di Tripura post khlai jotono khanarika eba jotono sawoi phonoka Suci tera baitulti menasong norle bahayangsa taku Goutam dewarma BJP party hapmani chajugode eba chajugya jodi BJP party hapmani chajugya henke o video share kai relaidi taku Goutam dewarma BJP party hapma olo kebama luku chatra jat kok salakya a lukroni khani kok hinka balengka binigante khanalia joto dilat engai sijang nukjarok se ati hinkai kebe khawa rangbe paijago hini saka and taku rajya rupini ke BJP party hapmanor chajagino comment ke saka good Motarok BJP by alliance henke direct BJP join kaimani no best product ni sistero BJP join kaimano ke public tiprasa ni bo right tongo join kainani taku rajya rupini atike saka mane sakani kusungni borok se BJP habi tongmanu ke jeng public vote ne lokobahani tama mai tone hini samani ko next takuk monto dewarma saka jengno riti chini mante hene agi resap male tabuki BJP party hapsiu very good Goutam next takuk semai dewarma bo atino saka Sengnor di chini mante hene gan desamne abo hakida man chine chino manteno o gano timang se troll khajak tomni nuksak tongkha next takuk arenya dewarma bo saka no gre noka se nukhong satung sakolom bufang selogi au te busele choba khajana angne thije thangane tobo national party o join khaya Ani babu police le busake Datino sakai mengke thikya o kongno angte pogya ang jepro police ni sila shekka haipono cherani bagi rombai ketar jago police robai o kostona angkuni tino pogya I taku binestori saw blend dukuna sake taku Goutam nobo BJP party hapmani chajaglia next taku Rahul Burman saka ori guest chole liana manenka gan resap bui manlia rang manlia da ni sajak tongkata Next, dialog rusun daro saka hani gante resamna nanglia gan resap thani amsige rang mayabla tabu MDC ni ticket mano hone join rimanita manenka Goutam dewarma MDC ticket ni bagi se BJP party habo hone sasaka next takuk jukol derma saka election joraba joto rang ni kobor ticket ni kobor anglai beke chini Tripura saro next takuk Komal Tripura bai takuk Horendra rangkol saka Musuk busle roba kemai tomo kaisia or tabubo rang sakra bangkuna Tripura saro atike salai tongka
Suci nitra baitol de menasyo nor henke juton nukini man kena taku kuton dewarmano kebama luku jatre sarke kok salai tomani aborono karite kebamano bui hamia salai to sau tongo sengjoto phonoge manlia abagi satai kelayo taku kutom dewarma MDC ni seat ticket mana bagi de BJP party hama kelakena ebake kobude dopani coba khanya bagi angkorma kelakena nor tamo wan suk obonote communication tapokdi pajak pajong seng teke sakok amono sanai Lajak salah bawa kerap Facebook live news lagi kebangma bini kane kok saka. Abagi aro jemen kok simi sing cikon sa sawirinai TTAD se hapango tabu orang sopeko eba state government tone tribal welfare ni bikas terma tabu ko rang horiaku. Amuni darti kebangma sakri kelai tone tiprasa lukurok. Kebo rang mai angkinyo problem jengjal angki tongka. Joto saka kagus complete angzak sutu tribal welfare department ni bikas government aro simino kagus batha ruwi rang rohoria kelai tonika. Piaba bikas dewarma राजनीति politics power no atike hamia jaga use khamni saya राजनीति politics jaga jotono kobe kok kebama kahamte hamia salebe piaba nung henkai power no use klai or tiprasar no target klai mani abo ekdom hamia klayu janija rang rithaino ruipadi tamni rang no kesarui narki tonika bubakra atike bikas dewarma ni tom hamia yashi sore kok saka sunor bhanke bubakra ni amang plirono nainati te video no share kana tapokdi Tebe pano sate kala yo bikas dewarmale tangi yang TTAD se hapang eba yang kumulung ni je tiprasam se rang rohori angi tongka hanba boto sal kolokma romino MLA ronji dewarma bai hindi je tipramotani kebamo neta MDC MLA robai onek kobang tungu engkai election joraba khorsana yashi sulayo hamya salayu engkai a jora no bikas dewarma ke amono personal naharino ये TTAD से हापंगो रंग रोहरिया करे कसारी तनु अभी तक पैसा हमारे TTADC के स्टाफ के लिए या जो स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेड हैं TTADC में उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा बात किया लेकिन अभी तक कोई वजह नहीं देकर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज नहीं किया है। आपका दुश्मनी मेरे साथ हो सकता है लेकिन गरीब लोगों को क्यों आप मार रहे हो। TTADC में सिर्फ हमारा TTADC का स्टाफ नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनका भी स्टाफ है, वो भी डेप्यूटेड है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे ऊपर निकालिए, गरीब लोगों को क्यों आप तंग करते हो। कल होली है, यहां में कुछ लीडर्स बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। होली का त्योहार में अगर कोई अपने बच्चे के लिए या कोई अपने बीवी के लिए या कोई अपने परिवार के लिए कुछ तोहफा देना चाहता है तो सैलरी नहीं मिला। अब 4 बज गया है, आज 3 तारीख, कल पूरा बैंक बंद है, 4 तारीख होली है और आप होली के दिन में अपने ही लोगों को, राज्य के लोगों को आप तकलीफ दोगे क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पॉलिटिक्स, राजनीति के नाम में आप नागरिकों को क्यों सताते हो? रिलीज द मनी और यू विल हैव टू पे द प्राइस, नॉट बाय प्रद्योत बट बाय द पीपल themselves. I'm sorry, there are different ways of doing politics, but this is not the right approach, making the poor people suffer. Imagine if this happened to you. अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। पहले भी we have fought elections. Biplab Deb was the chief minister. He never did this. I'm sure even the Honorable Chief Minister of Tripura, Manik Shah ji, he does not know what you're doing.